tutorialu ću vam pokazati kako da skinete, kako da ubacite skin u Minecraft. Pratite me. Uđete u vaš pretraživač, idete na Google, ukucate Skindex. Idete ovo prvo. Vi možete da skinete ovaj skin koji hoćete, ja neću nijedan od ovih. Ovdje možete da ukucate koji skin želite. Evo ja ću, tako, idete download to computer, tako, save file, ok, tako. Kada se skine, prebacite ga na desktop. Preimenujte ga u sharp.png. Na start idete, onda ovdje ukucate znak za postu, data, onda opet taj znak, remaining, .minecraft, bin, Minecraft, otvorite pomoću WinRAR, idete na mob i ubacite svoj skin. I eto ga, to je to. Ja vam sada ne mogu dokazati, pošto meni nešto ne radi Minecraft, skin vam radi 100%, vjerujte mi. Tako, vidimo se i u sljedećem tutorialu. Ćao!